Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Arngut ki kena kila siapa di umjung bat bam sok menken balatep haki jakabari jong kamer kajingle kabapen kendit jabaro kabalaji ha Uttar Pradesh ha kaba arngut ki kena kila siapen sitomben arngut ki kena senrang kila siapen bor bandi ya ka umjung bat ban bam ya ki sok menken baladep kersyut haki bentalet penji kini ki arngut ki kena rit kila siapen sitom halor ka jing syak tarai sniu baki dai ki nong tu ka video ka bapen kendit jong arngut ki kena senrang ki bala syak penbor bandi umjung kala sapriang haki sosial media ka video kala pen kendit ba arngut ki kena senrang kila syak pak bam sok menken bat nguteli yaki rengkat bat ka umjung ka jingle ka bapen kendit kala ji Hasidhat Nagar distrik jong ka jela Uttar Pradesh arngut ki kena senrang kila syak penbor haki riupo bandi umjung badan nguteli ya kisok mungkin jerngam baladep kersyut haki bentar lejung laong bakine ki kena kila syak injekru kine ki kena ki badang don haka arta sipa bat khatan senem kila syak pen saja halor kajing ong bakide ki nong tu siken hun ki breu kila leben ya kine ki kena bat kila berngem ban syok ya ki lada kimdi ya ka umjung bat nguteli ya ki sok menken kini ki rupo laong bakila kiam ya kini ki arngut ki kena kila te ya ki bat kila ai jing pun saja ya ki kat bakine ki kena pat kila yam na ka jingpang jongki ya kane ka video balalong viral layu ring haka sautarik u agos arhajar arpolai kane ka jingji kadai ha arsyam chicken shop kabadai ka dukan didok siar hajan kon kati curaha jong ka Patra Bazar police station kabahap haka Hasidhat Nagar distrik ki pulit kala simjing tip ya ka video ka bala sapring state jong ka jingsyak lek ben kini ki arngut ki kena ka video ka bapen sitom ben ya kini ki arngut ki kena kala syak weng no na ki social media platform ya ki dakat ki balek ben ya kini ki arngut ki kena ladep ban itu bat nriungut ki breu ki badan kti hakane kakam lakem no da ki pulit थाना पथरा बाजार में सोशल मीडिया के माध्यम से दो नाबालिग बच्चों के साथ कुछ आपत्तिजनक कृत्य का एक वीडियो संज्ञान में आया था। पुलिस द्वारा तत्काल उक्त वीडियो का संज्ञान में लेते हुए गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त गण में 6 को हिरासत में लिया गया है। समस्त वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।